Posterizer. Sanibona bafethu, bekufanele siqhubeke neseries yethu entsha ebesizoyiqala kodwa YouTube njengamanje usevele wa-introduce enye security entsha eyenza kuthatha isikhathi esithe xaxa for uku-editha, ngoba kuthiwa umuntu wesifazane meke wagqoka iskipa ngisho siveze isifuba amabele engavelile, kodwa leyo nto sekufanele uyi-edithe ngokuthi uyihide. Kusho ukuthi umuntu meke wagqoka into ethe ukuvuleka laphezulu ngisho ngathi amabele awavelile, kodwa leyo nto kufanele kuyifihle. Ngithe okwamanje ngoba ngisa-editha le series esizoyiqala, ngoba kuyaye kuthiwa umfundisi ulindwa ngeculo, ngithe ake nilinde nganayo imovie ye-favorite actor yami uMichael J. White ehambisana nomculi we-R&B uTyrese Gibson. Imovie entsha le ka-2026 igama layo Oscar Show. Siyiqala ngey'gebengu ezayiphila ngokubamba abantu inkunzi ezayihlangene kwenye indlu ibheme iy'dakamizwa. Zahlangana zaplana ukuyobamba inkunzi kwesinye isitolo se-China esikhona endaweni. Zafika khona zafica enye intombazane ye-China eyayidayisa lapho, igama layo uMuni, eyayidayisa lapho esitolo sikabhutwayo. Enye indoda yomuntu omnyama yatshela uMuni ukuthi akabanike yonke imali, kodwa uMuni kunokubanika yonke wabanika encane. Lezi y'gebengu zacasuka ngoba eyodwa yavela akhipha isibhamu yamkhomba ngaso uMuni. Kwaqhamuka umnikazi wesitolo okuyena mfowabo kaMuni wayephethe isibhamu esikhulu ebasabisa ngaso, ebatshela ukuthi abaphume bahambe la. Iy'gebengu zamdubula zambulala zabaleka. Ngakusasa ekuseni imovie yethu sishiftela ku-Oscar owayeyiphoyisa kodwa oseyiphilela impilo yakhe ngokuthula. Wayevuka ekuseni practice iyoga before ahambe, waya kwenye restaurant and bar umngani wakhe kuthiwa u-Arnie, wafika wamtshela ukuthi sebebadala manje kumele bazazi ukuthi sebeamakhehla. U-Oscar watshela u-Arnie ukuthi yobo ayikhehla wedwa, mina ngisa-enjoy impilo yami. Khona lapho kwafika uRay, omunye umngani ka-Oscar obeyiphoyisa naye. Sebehleli phansi uRay watshela u-Oscar ukuthi ufuna ukuqala ibhizinisi, wathi ufuna uku-invest emalini ka-Oscar, kodwa u-Oscar wanqaba wathi umngani wami impela Ray, kodwa uma uyindoda kuhle ukuphumelela ngey'thukuthuku zakho kunokuphumelela ngezenye indoda. U-Oscar wabona uRay gaxa isibhamu esimhlophe embuza ukuthi usiphathelani manje isibhamu. Wathi uRay ngenxa yobugebengu obuningi la endaweni nokwanda kwamaqembu ey'gebengu akusaphephile ukuhamba ungasiphethe isibhamu, especially njengoba kubulawe ne-China le-supermarket izolo ebusuku. uRay wabuza ku-Oscar ukuthi uyakhumbula yini bese amaphoyisa bobabili ukuthi noma zazikhona iy'gebengu kodwa hhayi kanje. U-Oscar watshela uRay ukuthi akasafuni yena ukukhumbula iy'nsuku zakhe zobuphoyisa. Wakwathi late u-Oscar wahamba waya kuleyo supermarket. Wathi esathenga u-Oscar wabona isithombe sikaMuni esinamathisele odongeni, wabuza kuMakamuni owayidayisa. uMakamuni watshela u-Oscar ukuthi kufika iy'gebengu la bezobamba inkunzi zamthatha uMuni, ethi ku-Oscar babezizwa bephephile bewumphakathi esayiphoyisa, but still u-Oscar wayengafuni ukukhunjuza iy'nsuku zakhe zokuba yiphoyisa. Wakhokhela impahla waphuma wahamba esitolo, kanti uzothi esengaphandle wahlangana nomunye umfana omncane igama lakhe u-Andrea. U-Andrea wacela imali ku-Uncle Oscar, wathi u-Uncle Oscar ngizokunika imali uma uzoyisebenzela kuqala ngokungiphathela labo plastic, wamnikeza. Bese endleleni umfana omncane u-Andrea wancoma u-Uncle Oscar ngokuthi uyamchaza ngesitayela agqoka ngaso, kanti bazothi besahamba babona amanye amalungu amaqembu emgulukude edubulana. Nokwathi siphelile leyo mpi yokudubulana kwalezo y'gebengu, Oscar wathi abahambe beno-Andrea ethi akangasabi. Sebefikile phambi kwendlu ka-Oscar, u-Oscar wakhokhela u-Andrea leyo mali ade emthembise yona. U-Andrea wabuza ku-Uncle Oscar ukuthi khona nomunye umuntu ahlala naye. U-Oscar watshela u-Andrea ukuthi kade ehlala nonkosikazi wakhe kodwa sebahlukana, ethi u-Oscar uyihlalela yedwa nenja yakhe njengamanje. U-Andrea wabonga ku-Uncle Oscar wavalelisa wahamba, kanti kwelinye isayidi uRay naye wayefika endlini yakhe nakhona la ahlala khona yedwa. Naye wafika wakhuluma ekatini lakhe wathi ngiyacabanga ukuthi ulambile, siyathola ukuthi naye lo wayelithanda lelo kati lakhe. Wezwa sengathi khona umuntu ogqekezayo, wasukuma wahamba esethi uyobheka. uRay wethu sokulunguza ngewindi wabona isela liganga emotweni yakhe seliyivulile, wathatha isibhamu sakhe ngokushesha wahamba wayakhona, wafika wasabisa lelo sela elitshela ukuthi uzolidubula uma lingasuki la. Labaleka kanjalo isela, wathi esebuyela endlini uRay wethu sokubona umnyango wasecafe door uphumela ngemuva uvuliwe. Waqala zonke indawo for ukucheck ukuthi akho muntu, wakhiya lapho wahamba esebuyela endlini yakhe ngaphakathi. Ngakusasa u-Oscar wavuka wayenza leyo yoga yakhe ayijwayele, wageza wagqoka isitayela sakhe samasudi, wavalelisa kwinja yakhe wahamba eseya kuleyo cafe. U-Oscar wabuza kumngani wakhe u-Arnie ukuthi uRay akazafika namhlanje. u-Arnie watshela u-Oscar ukuthi nawe uyathuka ukuthi nangalesi sikhathi uRay akakafiki, akujwayelekile. u-Oscar wahamba wodlala igame yakhe ngesikhathi elinde yena uRay, kodwa ngokuhamba kwesikhathi u-Oscar waqala waphatheka kabi ukuthi kwenzakalani ngoRay ngoba engafiki namanje. u-Oscar wafonela uRay kodwa ifoni yangena ku-voicemail. Ngokubona lokhu u-Oscar wavele wahamba eseqonde khona emzini kaRay. Lokwathi uma engena wethu sokubona umnyango uvulekile ngathi ugqekeziwe. Uma engena ngaphakathi wafica iphoyisa lesifazane libuza ku-Oscar ukuthi uwubani, wazisho u-Oscar ukuthi
iphoyisa kuyona le department asebenzela kuyona. Kwaqhamuka elinye lesilisa lachazela leli lesifazane ngo-Oscar ukuthi bekuyiphoyisa. Leli phoyisa ngifunde okuningi ngo-Oscar ngesikili abenaso, ethi lona phoyisa engibukele kulona futhi engelihlonipha kunawo wonke. Kodwa bethuka bonke ukufica ukuthi uRay ushonile useyisidumbu ubulewe. Amaphoyisa ayefuna impendulo kuyena u-Oscar njengomuntu obewumngani kaRay. U-Oscar wacasuka kakhulu esefuna i-revenge, efuna ukwazi ukuthi ubani lo muntu obulala umngani wakhe uRay. Iphoyisa lesifazane latshela u-Oscar ukuthi sebeyi-checkile yonke indlu bathola ukuthi ayikho into entshontshiwe la endlini, okukhombisa ukuthi le mpi ngenzeka ukuthi bingekho mayelana nemali. Lathi lezi zigebengu zibulale uRay zaze zabulala ngisho ikati lakhe. Iphoyisa lesifazane lanikeza u-Oscar i-business card yalo lithi afone uma kukhona enye into ayisolayo. U-Oscar wabuza kuleli phoyisa lesilisa ngalinye iphoyisa lomlungu ethi iphi le nje kuthiwa uFrank. Le phoyisa lesilisa latshela u-Oscar ukuthi uFrank sekumholi wabo manje. Wacasuka wanxapha u-Oscar waphuma wahamba. Sebesele leli phoyisa lesilisa latshela leli lesifazane ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi u-Oscar naleli phoyisa ekuthiwa uFrank babangani ngoba bengazwani kahle. Le phoyisa lesilisa laqhubeka lachazela leli lesifazane ukuthi u-Oscar benoFrank babesebenzisana ndawonye kwenye case yayimayelana nezidakamizwa. Lithi ngebhadi u-Oscar walwisana nesinye isigebengu kanti ngephutha uzosibulala. Lithi uFrank wahamba wayoreport u-Oscar kwi-department as umuntu obe-reckless, lokho wadala ukuthi u-Oscar azalahlekelwe umsebenzi wobuphoyisa. Lithi uRay wavele wacasulwa ukuzwa lezo ndaba, wavele waresign emsebenzini for ukusupport umngani wakhe u-Oscar. Noma leli phoyisa lesifazane lalibona engathi u-Oscar kwakufanele aphele lo msebenzi ngoba waba wrong, kodwa leli lesilisa laliphikisana nalokho lithi abanga khona ubulungiswa ngaku-Oscar ngoba mhlawumbe leso sigebengu sasingabulala yena ukuba akasibulalanga. U-Oscar wahamba wazowa kwenye indawo yayingenamuntu, wancika kwenye indlu wakhala ngesikhathi ekhumbula iy'nsuku akade eyiphila nomngani wakhe uRay osebulewe. La maphoyisa amabili lesilisa nelesifazane bahamba baze bayofika ofisini lomphathi wabo uFrank bamtshela ngokufa kukaRay. Kodwa uFrank wacasuka mayezwa sekumenshina negama lika-Oscar, wazama nanokumsulela ngaleli cala likaRay, kodwa amaphoyisa amphikela u-Oscar. Betshela uFrank umphathi wabo ukuthi u-Oscar uphatheke kabuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa uRay. Nokwathi late u-Oscar wahamba waya kwi-restaurant and bar yomngani wabo u-Annie, wafika waphuza utshwala kakhulu ehlele ebuka isithombe somngani wakhe uRay oshonile. Late u-Oscar kwafika i-ex yakhe uVanessa, wafika wahlala eduze ka-Oscar. U-Oscar waphendula ngokucasuka ebuza kuVanessa ukuthi uzofunani la ngoba sebahlukana 2 years ago. uVanessa wathi ku-Oscar, angizile la ngokuthandana kwethu kodwa ngize ngokuthi ulahlekelwe umngani wakho ebenzwana naye uRay. U-Oscar wasukuma watshela uVanessa ukuthi ayikho into azoyikhuluma naye. Wathi esehamba u-Oscar, uVanessa wahamba naye wathi ngeke ngikuvumele udrive imoto udakwe kanje. Wadrive imoto uVanessa wamhambisa ekhaya. uVanessa wacela ukungena endlini kodwa u-Oscar wamnqabela wathi akafuni. Endlini yezigebengu sibone izigebengu ezazimthumbile umuntu ngesikhathi sezimjova ngale mjovo enezidakamizwa. Zaqhubeka nazo zabhema lento yazo, ziphuza notshwala, zihlala ingoma. Akusasa ekuseni u-Oscar wavuka wenza leyo yoga, kodwa namhlanje waphatha isibhamu sakhe esincane ngokuthi wayazi ukuthi isona esifihleka kalula. Emgwaqweni khona omunye wesifazane womlungu naye wayitholakala eshonile emotweni yakhe eduze kwengane yakhe, naye wayebulawe ku-overdose izidakamizwa. Zahamba iy'nsuku u-Oscar ne-ex yakhe uVanessa ba-attend umngcwabo kaRay. Ispeech sasithulwa umphathi wamaphoyisa uFrank, okuyena wayebachazela emngcwabeni ngama-achievement kaRay. Nokwathi emva komngcwabo u-Oscar waxabana noFrank isitha sakhe sakudala. Ingxabano yabo yaze yalanyulwa ukufika kwelinye iphoyisa lomlungu elalikade lisebenza noRay before. Lamthatha layomfaka emotweni eyayidrayiva ex yakhe uVanessa. Bese endleleni u-Oscar noVanessa babesaqhubeka nokuxabana, lokho kwaze kwacasula u-Oscar waze waphuma emotweni. Ngalobu busuku iphoyisa lesifazane lasaqhubeka nophenyo lalo, labuyela emzini kaRay, lafica iseyifi eyayifihliwe, nokwathi imali iyivula lafica inqwaba yemali egcwele phakathi. Iphoyisa lesifazane lamsola kakhulu uRay ukuthi ubehlangene nezinto ezingalungile, kodwa leli phoyisa lesilisa lamphikela uRay, latshela leli lesifazane ukuthi uRay no-Oscar amaphoyisa abe-right. Ekhuza lo wesifazane ukuthi angasebenzisi kuba khona kwale mali njengobufakazi bokumbheca ngecala ngalenzanga. U-Oscar ngenkathi esetoilet lasebar waphinde wabona leli phoyisa ebelisebenzisana noRay, elafike lamtshela u-Oscar ukuthi amaphoyisa asephezu kwalo uphenyo. Lafaka u-Oscar ugwayi wesigaya ephaketheni lebhantshi laphuma lahamba. Wathi esephuma u-Oscar wahlangana nomunye walezi zigebengu efuna ukumbamba inkunzi. U-Oscar ngendlela ayicasuke ngayo wamdubula semthamo wambulala. Wabuyela endlini u-Oscar wayogeza izandla. Iphoyisa lesilisa labuya lazobuza u-Oscar about lo muntu oshonile. U-Oscar wathi kuleli phoyisa akamazi naye loya muntu. Leli phoyisa latshela u-Oscar ukuthi lo muntu uyimemba yamanye amaqembu emgulukudu ahluphayo khona la endaweni, futhi kuyasolakala ukuthi uyena obulale uRay ngoba kutholakala izinto zikaRay ephaketheni lebhluwe lakhe. Nokwathi uma lihamba iphoyisa u-Oscar washiya phansi indaba yokugqoka amasudi, wagqoka ijini ne-t-shirt, kodwa enye into ayi-edile ibhantshi kuphela. Wathi uma iphumela ngaphandle wafica umfana omncane u-Andrea emthola ukuthi ushayiwe ebusweni. Wathola nokuthi lo mfana u-Andrea udinga indawo yokuhlala, wamngenisa ngaphakathi u-Oscar. U-Andrea waqala lapho wadlala nenja ka-Oscar. U-Oscar wabuza ku-Andrea ukuthi ushawe ubani, kodwa u-Andrea waphika wathi ubelwa nomunye umfana omncane ongangaye. U-Oscar wayengakholelwa leyo nto
watshela u-Andrea ukuthi akayeke ukuqamba amanga ngoba ufuna umsiza. U-Andrea wagcina evumile ukuthi ubaba wakhe omshayayo. Wacasuka u-Oscar wathatha u-Andrea wathi abahambe baye emotweni ayomkhombisa manje ukuthi uphi ubaba wakhe. Sebesendleleni u-Oscar wayefuna ukuthi u-Andrea amchazele more about ubaba wakhe, kodwa u-Andrea wayesaqhubeka nokumfihlela engafuni nje ukukhuluma into enomqondo. U-Oscar wabona kungcono ayeke ukumxina ngemibuzo ngoba wabona ukuthi mhlampe ngoba engamphenduli konta ayisabayo. Kodwa kuba ngesikhathi eside bedriver ngoba u-Andrea wakhombisa u-Oscar ubaba wakhe. U-Oscar wamlandela ubaba ka-Andrea beya ngasesupermarket, nokwathi before aphuma emotweni u-Oscar wabuza ku-Andrea ukuthi uyathanda nokuhlala naye, kodwa wanqaba u-Andrea ku-Oscar wathi cha. U-Oscar wahamba wayongena lapha esupermarket, wayifica le ndoda wayibuza ukuthi lo mfana u-Andrea lo enginaye lapha emotweni ngabe ingane yakho yangempela igazi. Esinye isigebengu safika emotweni ka-Ray sakhomba umfana omncane u-Andrea ngesibhamu, samthatha samusa emotweni yaso yigebengu samhambisa kumholo weyigebengu. Ubaba ka-Andrea wabuza ku-Oscar ukuthi uphi lo mfana okhuluma ngaye, wathi yakhomba u-Oscar emotweni yakhe wethuswa ukubona ukuthi umfana omncane akasekho. U-Oscar waphuma bamyalela ukuthi umfana uthathwe imoto enjani, wayijaha wayilandela yaze wayofika la ekuhlala khona lezo yigebengu ey'dayisa iy'dakamizwa. U-Oscar wangena ngaphakathi kuleyo ndlu watshela lezo yigebengu ukuthi akazile kabi ngesikhathi ephakamisa izandla ethi uzothatha umfana omncane, kodwa leso sigebengu sakhipha isibhamu samkhomba ngasekhanda u-Oscar. Lokho kwethusa u-Andrea wahamba wawucasha phansi kwetafula. U-Oscar wathi uzama ukwehlisa umoya oncenga le ndoda, kodwa le ndoda yayisifuna ukumbulala, nokuyila akhipha khona isibhamu sakhe esincane wayidubula le ndoda. Wabuza le ndoda yayisifa ukuthi bapha abanye ozakwabo, yamyalela le ndoda. Wahamba u-Oscar wathi uma engena lapho u-Oscar wethuswa ukufica umune eboshelwe ngaphakathi endlini. Wacasuka wakhipha isibhamu sakhe wayidubula lezo yigebengu one by one. Eseqedile ngabo u-Oscar wathatha umune ngesikhathi esethi uhamba naye, kodwa wayiwiki kakhulu ngenxa yezinto ebebemjova ngazo. Wahamba naye waze wafika kuma wakhe, wajabula kakhulu uma wakhe ebonga ku-Oscar. U-Oscar watshela umakamuni ukuthi akamphuthumise esibhedlela ukuze ayothola i-treatment ngokushesha. Esesekhaya u-Oscar walungisela u-Andrea ukudla nendawo yokulala, wamvulela i-TV azoyibuka azazumeka. U-Oscar wahamba woloda lesibhamu sakhe esincane wa-eda nezinye iy'nhlamvu eceleni, washintsha wagqoka isudi yakhe. Wathi ku-Andrea akakhululeke alale, yena usazothi ukuhamba. Wahamba wayebha u-Oscar wafika wa-oda ukubhiya. Ngesikhathi ehleli u-Oscar wayebuka kancane lezi yigebengu ey'dayisa iy'dakamizwa. Kwathi oyedwa wabe sahambile sathi uye etoilet uyochama, wamlandela u-Oscar wambamba wamxhavuna wamkhomba ngesibhamu, emphuca lento ayidayisayo emtshela ukuthi bazophelela ejele ngenxa yalento. Kodwa le ndoda yaba nenkani yathuka u-Oscar. U-Oscar wayiphuca ifoni wafonela abangani bale ndoda wathi abaphumele ngaphandle. Bathi mabephuma bafica umngane wabe esekhonjwe ngesibhamu. U-Oscar babuza ukuthi ubani obulala umngane wakhe uRay, kodwa kunothi akhulume la madoda awaphendulanga. Oyedwa wavela wakhipha isibhamu, kanti u-Oscar uzodakha badubula umngane wabo. Isigebengu esisodwa sakwazi ukubaleka, kodwa esinye serasti esasidubulekile sasilele phansi. U-Oscar wathi kuleli rasti alikhuluma iqiniso malifuna liphuthumise esibhedlela, kodwa leli rasti alingafuni. U-Oscar walidubula walibulala, wasuka lapho wahamba waya komunye umgqomo kaDoti, wakhumula ibhantshi lakhe wagoqa ngale sibhamu sakhe wasibeka emgqomeni kaDoti wahamba. Wathi mayesephindile ekhaya u-Oscar wethuswa wakufica lamaphoyisa amabili esemlindile. Leli lesifazane lalingathi linenkinga kakhulu lambuza uphumaphi. U-Oscar wakhipha uChappies wamtshela ukuthi ubesaya esitolo yothenga nawo uChappies. Lamtshela ukuthi akayeke ukuqamba amanga, kumanje bekusanda kubulawa amanye amaqembu ey'gebengu ngasebha. U-Oscar wayethukisa ingathi uyaqala ukuyizwa leyo nto. Iphoyisa latshela u-Oscar ukuthi akeze bahambe naye bamhlaba ngemibuzo epolice station, wavuma u-Oscar bahamba baye emotweni. Bese endleleni u-Oscar wathi izinto sey'shintshile, kade umholi wamaphoyisa kodwa manje usehlaliswe ngemuva emotweni ngathi isigebengu. Bathi befika epolice station kwi-interrogation room bamkhombisa i-camera footage yakhona lapha ebhange ngesikhathi evela u-Oscar edubula inqwaba yalezo yigebengu. Bambuza ukuthi uyenzeleni lento. U-Oscar waphika wathi yibuphi ubufakazi bokuthi uyena owenze lento ngoba ubuso bakhe abubonakala. Iphoyisa lesifazane lacasuka lithi bayambona phela emzimbeni ukuthi uyena. Bamtshela u-Oscar ukuthi nomngane wakhe uRay befihla inqwaba yemali kwi-locker. Bembuza u-Oscar ukuthi khona into ayaziyo ngaleyo mali. Wethu u-Oscar wathi uRay kungenzeka kanjani uRay abe nemali eningi. Ethi u-Oscar uRay ubeboleke kumina imali ethi ufuna uku-invest. Iphoyisa lesifazane latshela u-Oscar ukuthi kungenzeka ukuthi uRay uthe eseshonile wahamba wena Oscar wantshontsha imali yakhe. U-Oscar wacasuka kakhulu mayezwa leyo nto eshiwo yilo muntu wesifazane, wathi ngizozibamba ngenze sengathi angiyizwanga lento kade ungitshela yona manje. Iphoyisa lesilisa labona ukuthi kungcono iqede le interrogation ngoba libona indlela acasuke ngayo u-Oscar, ngoba lalimazi kahle ukuthi ubanjani u-Oscar mayicasukile, nokwathi later lelo phoyisa lesifazane lamdrive u-Oscar selimhambise ekhaya. Endleleni iphoyisa lesifazane laxolisa ku-Oscar ngokumsola ukuntshontshela umngane wakhe. U-Oscar watshela liphoyisa ukuthi ayisikho isidingo sokuxolisa ngoba akacasukile. Leli phoyisa latshela u-Oscar ukuthi akalixoxele more about umngane wakhe uRay. U-Oscar walitshela ukuthi benoRay bebeyabangani abakhulu futhi akaze bahlukana. Ethi u-Oscar emva kokuresigna kaRay emsebenzini waba ngathi naye simbambe kakhulu istress waze wabalekelwa nangunkosikazi wakhe. Ethi kanti nami ngangikade ngidivosile nowami. Ethi bengizama ngazo zonke iy'ndlela zokumsiza nokumfaka kuma-classes e-yoga, kodwa lokho bekungasiza. Epolice station uFrank wayekhombisa leli phoyisa elinye ukuthi ubukeka njengo-Oscar lo muntu obedubula lezi yigebengu la, kodwa leli phoyisa laphika kuFrank ukuthi u-Oscar umuntu osenesikhathi eside-ke abagcina
ukusebenzisa isibhamu. U-Oscar wathi esebuyele endlini yakhe wafica iy'ngane sezimbili. U-Oscar wabuza ku-Andrea ukuthi owaphi-ke lo munye umfana. U-Andrea watshela u-Oscar ukuthi nalo mfana umngani wakhe nawe udinga indawo yokuhlala. U-Oscar watshela la bafana ukuthi uzobenzela ukudla balale kwanamhlanje, kodwa kusasa kuzomele bahambe ngoba ukubanakekela bobabili la bafana kungamoshela isikhathi sakhe esiningi kakhulu, nanokuthi kufanele ahambe ehlenyuka kuma-social worker aphinde akhulume nabazali babo. U-Oscar wathi esesekamereni lakhe wafonelwa yileli phoyisa lesilisa latshela u-Oscar ukuthi lo mholi wey'gebengu uxhumene nomunye wesifazane okungenzeka abanikeze information. Sebeyitholile ne-address yalo wesifazane in case kuwukuthi u-Oscar ufuna ukupay revenge for uRay. Kodwa u-Oscar akaphendulanga kunalokho, wavala ifoni wahamba lapho wadrive eseya lapha kuleyo mgqomo kade efihle khona ibhanshi lakhe nesibhamu sakhe. Wafika wathatha lezo zinto waqhubeka eseya kule address yalo muzi walo mholi wey'gebengu. Wazama ukuvula umnyango ngokugqekeza, kodwa ngokubona ukuthi ukhiye ungaphakathi wabona ukuthi lo mholi wey'gebengu umlindile vele ngaphakathi, mhlawumbe uhlomile. Wabona kungcono angabe sangena alinde ngaphandle. Kodwa u-Oscar wethuswa ukubona seqhamuka leli phoyisa lesifazane elingafuni ngisho umnika ithuba lokuthi achaze. Laphuca u-Oscar isibhamu sakhe, kodwa kwaqhamuka lo mholi wey'gebengu wabadubula bobabili u-Oscar naleli phoyisa lesifazane. Kodwa iy'ndaba ezethusa kakhulu ukuthola ukuthi leli phoyisa lesilisa lomuntu omnyama belisebenzela lo mholi wey'gebengu futhi bawokhazini, kanti futhi leli phoyisa lesilisa lakhokhelwa ibribe for ukuthi libulala uRay, lambulala for ukuvikela la maqembu ey'gebengu. Iphoyisa lesifazane labulala lo mholi wey'gebengu ngalesikhathi u-Oscar edubula leli phoyisa eliyinyoka. Iphoyisa lesifazane lalidubulekile lathatha u-Oscar naye wayidubulekile lamdriver lamphuthumisa esibhedlela, lamtshela ukuthi phezu kokuthi edutshulwe ngey'nhlamvu ey'mbili u-Oscar usindile uyaphila. Ngakusasa umholi wamaphoyisa uFrank wavakashela u-Oscar esibhedlela ephethe iy'mbali. uFrank wafika waxolisa ku-Oscar ngendlela ayemtreat-a ngayo before. U-Oscar watshela uFrank ukuthi asekho nesidingo sokuxolisa ngoba akamzondi, wathi futhi uyalimukela uxolo lwakhe. uFrank weza nenye idili yobugebengu ngesikhathi eprep u-Oscar emtshela ukuthi kumele bakucover up ukushona kwaleli phoyisa ngokuthi bashintshe isitori leli phoyisa kube ngathi belimsulwa ngokuthi lidubuleke lashona lizama ukulekelela u-Oscar from iy'gebengu bezama ukumbulala. uFrank ngesikhathi ethembisa u-Oscar inqwaba yemali azoyithola uma engavuma ukushaya leyo dili. u-Oscar wavuma ukushaya leyo dili nomholi wamaphoyisa uFrank, kodwa wakhala ngekhanda elibuhlungu wabiza unesi ukuthi amthathe amngenise ngaphakathi esibhedlela. Emhlanganweni uFrank umholi wamaphoyisa wadiliva ispeech esasiyamanga lesayekade esivumelane no-Oscar, kodwa kwathi sekuyiphoyisa lesifazane laselithula leso speech lethusa wonke umuntu. Ngokuphikisana nayo yonke lento ade show uFrank, labadlalile i-tape recorder eyayikade iphethe u-Oscar ekwi-wheelchair yerekhodi uFrank. Bonke abantu bamncoma u-Oscar ngosizo lwakhe nesibindi sakhe. Ngaleso sikhathi waboshwa umholi wamaphoyisa uFrank ngesikhathi u-Oscar besamncoma ngokuthembeka kwakhe nanokuthi ubulungiswa bomngani wakhe obule uRay ekugcineni igcine yenzekile i-justice for uRay. Ngakusasa u-Oscar wabuyela kwimpilo yakhe wayiqhubekela neyoga yakhe, walungisela u-Andrea ukudla wamthatha esemhambisa esikoleni. Bahamba badlula esupermarket yama-China lapho u-Oscar afika bingelela khona umuni noma wakhe. Khona lapho u-Oscar wabona ubaba ka-Andrea ezothenga utshwala. Wafika lapho u-Oscar wacela ubaba ka-Andrea ukuthi ucela ukuhlala no-Andrea khona umfana omncane ezokwazi ukukhulela ekhaya elingcono ngoba uma usudakiwe emshaya. Khona lapho kwangena esinye isigebengu esizobamba inkunzi. u-Oscar esikhundleni sokuthi asabe leso sibhamu sasemkhombile wakhuluma amazwi agcina sesithambisile isigebengu sazizwa sesiwe sesifuna nokukhala, sagcina semnikeze yena u-Oscar isibhamu. Saphuma sabaleka isigebengu sasesishawa amahloni. ubaba ka-Andrea wayibuka yonke leyo nto wayesethukile ngesikhathi ebuka indlela ne-positive influence ngayo u-Oscar. ubaba ka-Andrea watshela u-Oscar ukuthi akamthathe umfana ahlale naye ngoba uzokhulela ekhaya elingcono. Wajabula u-Oscar ngesikhathi ebonga kubaba ka-Andrea. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada kungekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.